bakwethu asidibane njalo kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule okhuluma lani lamukela kulolu hlelo umfundisi uEsindlovu ngikhamba nabafundisi bami abakompofu uCK kunye loOB Mpofu bangiphahlele lapha sincedisana ubana sikhangele indaba zosindiso ikakhulu encwadini ekaDaniel. Yebo sizayikhangela incwadi kaSambulo sisiya phambili ngoba zihamba zozibili. Lizabona besizithinta zombili ngoba ziyancedisana lezi zincwadi. Sikhangela indaba eqhakathekileyo kakhulu esithukanelayo kwamaviki edluleyo indaba yokwahlulelwa. Ngithanda ukuthi singakangeni kule ndaba ngithi kuwe mlaleli wena uza kuya ngaphi nxa icilongo likhala. Uza kuya ngaphi nxa likhala ezulwini nxa libiza abalele emathuneni. Bafundisi siyalamukela kuhlelo lwamhlanje kodwa ithini singakalamukeli ngiphinde inombolo zocingo 0718444196 0718444196 kulezi nombolo nxa ufuna ukuthi ubuze umbuzo ufuna ubana uzwisise kahle thumela umbiko wakho zinombolo zeWhatsApp kumbe ufisa ubana sikuncede ngogwalo oluhlona The Great Controversy ugwalo olukhuluma ngensuku zokucina lalezi zifundo zonke ozizwileyo emavikini adlulileyo abafundisi abakhuluma ngazo zikhona kulolu gwalo. Selamukela abafundisi. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli, siyaxhumana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyadibana njalo kule iviki lapho esifunda khona ilizwi likaThixo sindawonye. Sengathi uNkulunkulu angasibusisa nxa siqhubekela phambili sifunda ukukhuluma ngumfundisi uOB Mpofu. Siyabonga. Siyabonga bafundisi. Siyabonga balaleli. Nansi indaba ke bafundisi esikhangelana layo. Sike sakhuluma ngeminyaka eyinkulungwane. Engxenye kuhle mfundisi OB singakadluli uhle uchasise ngoba kulamaviki okwakhuluma khona nge-2300 wakhuluma nge-480 ngiyakhumbula inamba lathi uzikhuluma lapha i-1000 lay i-1000 days 1000 years awuzange uyichasise sike sayichasisa kahle. Siyabonga. Le iminyaka eyinkulungwane asomalanga i-1000 kayimide kakhulu. Nxa sikukhangela kathesi sisesengapha singakubona sengathi mide kodwa nxa sesisezulwini ayisekho mide ngoba vele ngala kasisafi kasisagugi iminyaka kayibali kunjalo. Ngoba nxa ucabanga ngathi sithe 1000 day madoda ungaphothi ngiyabese nokuthi kufunda konke okusemhlabeni usukutshaywa qede. Kodwa lokuthi nxa imfundiso okunye singawuthi kubalaleli ukuthi ingqondo zayo zingafani lalezi kunjalo lemzimbi zathi kunjalo. Ake singeneke kulindaba esikhuluma ngayo iphelela ngaphi iminyaka le eyinkulungwane njalo kuyini okwenzakalayo kupheleni kwayo. Siyabonga. Nxa sikhangela lapha kumbe khona kulula ukuthi siyithola ngapha abalaleli kwesinkathi wathi uSambulo ngu20 uSambulo isahluko sa20 sonsa baluSambulo ngu20 iyo kuthiwa imillennium ngesilungu kunjalo iminyaka yona le eyinkulungwane Sambulo ngu20 iverse ngilika 7 ngizayibala kwakathesi sifisa ukuthi sikhulume ngokuthi kathi iminyaka eyinkulungwane isiphela kuza kwenzakalani. Ungakhangela sesikhangelile ukuthi ukwahlulela kulesigaba sakuqala esathi thina yilokhana ukwahlulela kokuhlolisisa okuyenziwa kulabo abake babiza igama likaJesu kumbe amakholo. Sakhangela ukwahlulela okusesigabeni sesibili oza kwenziwa ngabangcwele bengaphi besezulwini okweminyaka eyinkulungwane. Iviki leli ke sifisa ukukhangela ukuthi ababi bona ke uzaphetha ngani ngabo. Yikho esifisa ukuthi sigcile khona lo Sathane uqobo lwakhe. So uSambulo ngu20 iverse ngu7 ithi yona lapho isiphelile iminyaka eyinkulungwane uSathane uza kukhululwa ekubotshweni kwakhe. So lapha iBhayibheli iyasivezela ukuthi nxa iminyaka eyinkulungwane iphela uSathane uza kukhululwa ekubotshweni kwakhe. Ukhululwa njani? Angithi ukubotshwa kwaSathane sike sakuchasisa ukuthi uyabe botshiwe ngokuthi uyabe ngela muntu wokuduhisa. Indlela lokubotshwa akhona ukuthi ubotshiwe sibili ukuthi ubotshwe izandla ngentamo ketane lana sibili esikhulunywa ngayo kasoketa hayi lwana ngumfanekiso oveza ukuthi uyabe ngela muntu okwenze njani ukukhohlisa. So uSathane uza kukhululwa lapha ngoba sisiya phambili
sizakuthinta kodwa ngahle ngikuthinte kathesi ukuthi labana abantu ababi kulesikhathi lapha abazavuswa khona ngibona ngathi uzakuthinta umfundisi uCK but ukukhululwa kwaSathani kubuya ekuthini uzabe eselabantu angabaqila yikho kuthiwa uyabe senjani uyabe okwesikhathi esinjani esifitshane uCK ohluyithathe khonapho ukuthi kuyini okwenzakalayo lapho nxa kuthiwa sekhululwe isikhathi esifitshane ikakhulu kwababi. Ngiyabonga mfundisi wami. Engxenye ngizayithathela khonapho ngiphinde ngibuyele emuva futhi ukuthi kuhle ukuthi sikunanzelele ukuthi laba basezulwini 1000 years babe besezulwini besiyahlulela ababi ke babe bengaphi siphinde futhi ukuthi babe befile besemhlabeni besahlulelwa yibo ababe besahlulelwa bona labo besele lapha emhlabeni ukuvuswa kwabo ke nxa iphela iminyaka eyinkulungwane kulapho ke umsebenzi kaSathane oqalisa khona ukuthi ke useqalisa ke ukuthi abakhohliseke labo ukuthi khangela nini ke useqalisa ukwenza umsebenzi wona lwana avela wenza namhlanje usebaqalisa ke ukubatshengisa ke umuzi ongcwele ngoba antsho iJerusalem liyabe lisehla livele ezulwini azi u21 uyakucasa khonoko abese besithi indawo yethu yona liyana asambe nini ke siyebakhipha labana thina singene kulwana umuzi uSathane utsho njalo okwesikhatshana so ke siza kuthinta ekucineni kodwa ke uyabe sengenile emsebenzini okuzama ukuba khohlisa futhi lokubadukisa labo bakholwe ngoba phakathi kwabo kuyabe kulamaqhawe empi aziwayo alodumo babe sebecabanga ukuthi hayi ngenxa yamaqhawe akhona phana sebela ngafika banqobe labana bengazi ukuthi sebesiya ekubhujisweni kwabo into nxa uzayibala uverse 5 khona phana ka20 ngizayifunda mfundisi wami ithona ke abafileyo abasele kabavukanga yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane lokho kuyikuvuka kokuqala so bona evukweni lwakuqala kabakho basemathuneni emva kweminyaka eyinkulungwane iminyaka eyinkulungwane le bona bayehlulelwe ezulwini labalungileyo bebona ukuthi hayi ubani ngakho ngenxa yalokho ubani ngakho ngenxa yalokho ubani ngakho ngezomuntu mayile mfundisi sikhona ungathi uvuka angazi ukuthi kuyabe kusengqondweni ubona umuzi oyingcele ohlukwazi phandle kunjalo ungathi uvuka ubona umuzi oyingcele uphandle ngiyabona angazi mbe liza kuchasisa abafundisi sisiya phambili ukuthi enye into sibili engumahluko omkhulu phakathi kwabantu abavuka ngovuko lokuqala lolwesibili kuguqulwa kwemzimba kunjalo mfundisi khona okukhanya ukuthi labana bavuka belemzimba bemdala elemkhuhlane wafa ebulawa ngumkhuhlane uvuke njalo loba ngumkhuhlane bani uvuke njalo akula nguquko so ungazibona vele njengoba abachumayeli sikuthanda khona ungabona uvuka njalo njengalokho oyikukhona ungakafi yazi ukuthi wena uphakathi kwabalahliwe Nkosi yami njalo okunye khonapho abavuki benjalo imzimba lengqondo nxa wayevele efe ebulala kumbe umthakathi uyabe efuna uqalisela khonapho agcina enxa wafa vele efuna ukubulala abantu uyavuka vele lengqondo yokwenza njani yokubulala uqalisa lapho ogcine khona yikho ke kuzaba lule ukuthi Sathane abatshele ukuthi asenzeni so ngoba vele ngabakhe baqhubeka khona phana agcina ukubasebenzisa khona khonokho likutsho bafundise nxa ekuhle sike sime kancane kikho singakadluli ukuthi angithi ingqondo nxa usifa nxa umuntu esifa abanye baqala umuntu uyahamba ayebona ezinye izinto iqica khonapho kunjalo ikhompyutha yakho iqica khonapho nxa ilayitha iqalisa khonapho ngiyakulokele kutsho ukuthi nxa ilayitha khonapho nxa uthi wafa evele engxanye kumbe bulala kumbe vele efuna ukuthi ayekwenza into embi ukuqalisa khona akula nguquko kwenzakala engcwabeni kunjalo bona sesikugcizile kwenela ake sidluleni sikhangele umuzilo omuzilo ozakwehla lapha ngemva kweminyaka eyinkulungwane siyabo sesifisa ukuthi sikhangele ukuthi nxa iminyaka eyinkulungwane siphelile kuyakwenzakalani ngabangcwele lomuzi kaNkulunkulu uSambulo 21 verse 2 ithi yona ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elitsha usehla uvela ezulwini kuNkulunkulu ulungisiwe njengomlobokazi ocecele umkakhe kumbe umyeni wakhe so lapha iBhayibheli iyasitshela ukuthi nxa iminyaka eyinkulungwane isiphelile
abangcwele bephakathi komuzi lo muzi wakhona iJerusalema entsha uza kwehla usiza lapha emhlabeni. So umuzi lo ungaphi mfundisi? Usezulwini. Ukhona kathesi. Uyalungisa. Yikho Jesu akhuluma ngakho lapha ukuthi ngizalilungisela indawo kodwa izulu likhona kathesi. Yikho lapha esiza kuyahlala khona. Kodwa kasoze sihlale khona ngaliphakade lonke. Yikho lapha sesizwa ukuthi i-capital city ye-universe yonke izasuka ezulwini ibe wona lo mhlaba ozabe usuguquliwe. Zimbabwe yabi Harare yethu. Kunjalo. Kunjalo so umuzi ongcwele uza kwehliswa ekupheleni kweminyaka enjani eyinkulungwane. Abangcwele baphakathi lo nkulunkulu la unjani phakathi khona phana wehla usiza lapha emhlabeni. Siyabonga mfundisi. Mfundisi CK usakhuluma yini ngalomuzi? Siyabonga ongcwele lo esikhuluma ngawo ukuthi uzabe ungaphi kwendawo. Siyafunda lapha encwadini kaZakaria 14 ivesi ngelesine. Zakaria 14 ivesi ngelika4. Ibisisithi ngalolu suku inyawo zayo zizakuma entabeni ethiwa iOlivet emaqondana leJerusalema ngasempumalanga. Intaba iOlivet izadabuka phakathi kuvele isigodi esikhulu kusukisela empumalanga kusiya entshonalanga. Ingxenye yentaba izachedela enyakatho lengxenye ichedele eningizimu. Ngamanye amazwi nxa umuzi usehla okuthiwa inyawo zakhe kuchiwo uJesu uzaphuma emzini ongcwele lwana esubona usehla kuSambulo aye entabeni liyana eOlivet intaba emhlwathi afika lapha asukela khona uzaqalisela kwaphana afika anyathele. Nxa enyathela lapha iBhayibheli likubeke ngolimi engiluthandayo kakhulu. Ibisisithi yona ke intaba le iza kudabukana phakathi. Ibisisithi yona iye empumalanga enye iye ngaphi entshonalanga. Abesesithi ingxenye iza kuchedela eningizimu enye iye ngaphi enyakatho. Kusitsho ukuthi kuzadaleka isigodi. Isigodi lesi sidaleka ngenxa yokuthi uJesu unyathele phezu kwentaba bese kuvuleka indawo entsha engakaze ibe khona. Leyo ndawo kulapho kuzafika khona umuzi ongcwele ufike uhlale bese kusiba ke indawo isigodlo somhlaba wonke ogoqela lemhlaba engawanga lapho uNkulunkulu azabe ebuse khona lo Jesu labangcwele. Mina ngifuna ukuthi lithelele le. Nxa sikhuluma ngentaba yomhlwathi ansiyavumela ukuthi yona leyana uJesu asukela khona. Kunjalo mfundisi wami. Kulabantu abakholwa ukuthi uJesu engakabuyi kumele ukuthi iJerusalema libe inziki yomhlaba. Sibancedisa njani ukwakuthinta mfundisi ophiko kwamanye amaviki sikhuluma ngokuthi amaJuda njengesizwe u-AD 34 wadweba umzila kunjalo ukuthi bekhanda uStefana ngamatshe angeke babe besabuya njengesizwe kodwa bangasindiswa ngamunye. Singabancedisa njani abantu abakholwa ukuthi iJerusalema esilaziyo khathesi ngoba mbona ngazathi lakhathesi ikwenzile iAmerica ukuthi isigodlo seIsrael sibe seJerusalema ngibafakeni. Singabancedisa njani kulabantu abakholwa eBhayibhelini ukuthi kumele ukuthi isigodlo somhlaba sikuhlanganisa njani engxenye imfundiso obiye ngakakhuluma ngifuna ukubuyela kuvesi le esifundile uZakaria 4 ivesi ngeka4 14 ivesi ngeka4 ithi yona ke ngalolu suku inyawo zayo zizakuma entabeni ethiwa iOlivet emaqondana hayikhona eseJerusalema. Kusitsho ukuthi lapho ekhona intaba leyo ungazi eIsrael kathesi ayikho lapho kule Jerusalem zikhangelene leJerusalem. So umuzi lo ongcwele kawuzi kuya lapho kule Jerusalem khona uzakuba sentabeni lapho azafika anyathele khona kuvuleke. So ivesi mina ngibona ngazani imfundisi ngamafitshane icacile ukuthi umuzi la nxa bengawufaka kathesi eJerusalem lapho ekhona kayisikho lapho kuzaba lesikolo sikaNkulunkulu. Isikolo sikaNkulunkulu kumele intaba le nxa enyathele enqongeni yayo iyona ivuleke enye ichedele entshonalanga enye enyakatho enye eningizimu enye empumalanga. Leyo ndawo ezavuleka kulapho kuzaba khona lesikolo. iBhayibheli mbona ngazani licacileke khonokho ngayela le ndlela. Ngicabanga ukuthi usingakayi kuOB iIsrael nje wonke ikhona yikhona intaba yeOlive ungaphuma ngegedi lempumalanga
esahambe Israel nxa likhumbula ungaphuma empumalanga igedi lempumalanga ucaphe iKidron Valley kunjalo isigodi lesani isigodi lesekudlule leGetsemane usiya entabeni emhlwathi yebo sayibona so ngiya ekuthini anti kuse Israel eyalapha emhlabeni Israel so nxa sibala lapha ukuzakala fundisi engcenye ilula indaba le uSambulo 21 uthi ngase ngibona izulu elitsha lo mhlaba omutsha ngoba ukudala kwasokunjani kwasokwedlule iIsrael ngendingo ukudala kwakho nxa sikhuluma ngokudala kwakhona sikhuluma ngawonalo umhlaba okhona khathesi so kusithi ukuthi umhlaba lo akula dolobha emhlabeni lapha eliyasala likhona ngoba uNkulunkulu injongo yakhe ukuyenza izinto zonke zibe njani zibe zinhle manje intaba le ikhona phela nxa sisithi thina akithi intaba le usekuchasile ukuthi kuthiwa sengathina iyadilika nanko iyadilika yendlaleke njengoba nechilo laphana so akusoze kusale umhlaba lo nxa kuza yikho kusiza umuzi ongcwele ovele ezulwini so kufanele ukuthi inkolo yethu eBhayibheli lapha iyeyame ekuthini uNkulunkulu okwenza ukuthi asuse umuzi ongcwele ezulwini ukuthi lokho kusemhlabeni lapha sokugugile kumele kwenziwe njani kuguqulwe yikho lemzimba yethu yathi kuzamele yenziwe njani iguqulwe ngoba into yonke le iphanjaniswe kuyini isono so kumele sikunanzelele khona kodwa uhlupho lwamfundisi ukuthi isikhathi sesisala angithi intaba yeOlive siyayazi yebo kunjalo so le yipi edilikayo edilikayo yiyo eOlive iyona lesiyazi ngkhona sizafika ekuthini yesiyaziyo ngkhona sizafika ekuthini angithi intaba le uJesu ebuya la sikhumbula ukuthi umhlaba usesekhona ngoba ababi kabakanjani abakatshiswa antu uyayibona ngkhona kuzafika isigaba sokuthi ababi bayatshiswa nxa ababi bechiswa konke okukhona lokho kudala uyakhuluma uPetro ngale ngibona ngathi ngu2 Peter chapter 3 konke kuyancibilika kuyancibilika konke konke kuqalise kutsha ngibona ngathi yiyo into yasithelele siyabo into yasithelele bemfuna ukuthi singa kuSambulo ngochapter ngo6 verse ngelika 12 ulandisa okwenzakalayo ekuzeni kwendodana yomuntu uyazitshela lapha ke kubana ke izihlenge zizakususwa lentaba zonke zizakwenza njani zizakususwa endaweni yazo kuzaba lokuzamazama lokunyikinyeka umhlaba lo vele lapha esikuphiwe kuZakhariya lapha siphiwe indawo igeographical place esiyaziyo kuphela kodwa ke ngesikhathi sokusenzakala umhlaba omutsha lelayo yonke into uyavele usuguquliwe ungaseyiwo lo mhlaba esiwaziyo uNkulunkulu esedala umhlaba omutsha lezulu elitsha ngiyawazi ukuthi le ifuna isikhathi esinjalo asithiyeli njalo asiyeni phambili sikhangeleni indaba yokuthi uJesu kungani ephenduka labangcwele siyabonga uJude ngu14 lo 15 ithi yona uEnoki ongesizukulwane sesikhombisa kusukela kuAdam waprofeta ngabo wathi khangelani inkosi iyafika kanye labangcwele bayo abayizigidi ukuthonisisa bonke ibalahle bonke abeyisa uNkulunkulu ngenxa yezenzo zonke zokungamhloniphi abazenzayo langawo wonke amazwi anzima izoni ezeyisa uNkulunkulu eziwakhuluma ngayo so lapha uthi uNkulunkulu uzakwehla lezi ingilosi zakhe izigidi uyabelandani sithethini umuzi ongcwele ususehla uvele ezulwini labangcwele baphakathi lezi ingilosi ziphakathi uNkulunkulu lapha uselande ukuzothonisisa abantu ababi so isizathu esenza ukuthi uNkulunkulu lehle lomuzi ongcwele labalungileyo ukuthi uzothonisisa ababi ngesizathu sokuthi abangcwele baphiwe ithuba okweminyaka eyinkulungwane ukuthi babone ukuthi uNkulunkulu wahlulele ngendlela eqondileyo ababi labo bengakatshiswa kumele ukuthi labo babone ukuthi uNkulunkulu wahlulele ngendlela enjani elungileyo so nxa isesehla lomuzi ongcwele sezoyenza ukwahlulela okucina abanye bakuthi executive judgment abafundi beBhayibheli lapha ababi sebephiwe chance labo ukuthi babone ukuthi balahlelweni lo Satan la akubone ukuthi lahlelweni so uNkulunkulu uza la usezokwahlulela ababi ngoba sike sathi thina ngale ku investigative judgment ukwahlulela abanjani abasendlini kaNkulunkulu khathesi judgment ke siqonda obani ababi njalo ngeyokucina ke le abalahliweyo mfundisi isikhathi sesisala kodwa ngifuna ukuthi uSK
ayigqibe sizayithinta kancane indaba yona leyo. Siyabonga mfundisi. Ukuthi kwenzakala kusathane laba. Sizayigqiba ngokubala ngoba kuningi kwakhona besikuthinta kuzahluko leziyana ebesize. Kasenze njalo mfundisi. Usambulo ngo-20 ivesi ngelika 8 9 lo 11 usiya ku15. Abale mfundisi wami. Ithi yona ke aphumele ukuduhisa izizwe nguSathane lo ezisemagumbini amane omhlaba azibuthele ekulweni izimpi zikaGogi loMagogi ubunengi bazo bungangesithebethebe solwandle zaphumela emhlabeni wonke zazingelezela umuzi wabangcwele lomuzi othandekayo kodwa umlilo ovela ezulwini waziqothula zonke lo Sathane wayeziduhisile waphoselwa ecibini lomlilo lesofa lapho kukhona isilo lomprofeti wamanga ziza kuhlupheka khona emini lebusuku kuze kube nini. Ivesi ngelika 11 ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu engxenye ke lapha ke sesivezelwa ke kathesi isigodlo esikhulu lesiyana ke kungone ucineni ngenxa yesikhathi sethu ngiyekucineni ke abe sesithi ngase ngiku15 abe sesithena ke uba ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila waphoselwa ecibini lomlilo. Lokhu kucacile bafundisi. Ngamboni kuyadingisa ukuchasisa. Kunjalo. Engakubuza singakavali ukuthi bakhona abantu abathi bona uNkulunkulu angaphosela abantu emlilweni. Ngiyakwazi ukuthi kuyadinga esinye isikhathi ngamafitshane ukuthi sikuchasise ukuthi kaba kule vesi amavesi athi baza kutsha iphakathi sichasise ukuthi kutshona. Ngabona nguIsaiah uthi ngesilungu uthi is a strange act. Kunjalo. Ukuthi uNkulunkulu isenzo sikaNkulunkulu esingajwayelekanga. Ukuthi uNkulunkulu kakholisi. Ngifuna sikufinqe ngasela sikhathi. Engxenye mina engakutsho mfundisi ukuthi uNkulunkulu uluthando. Ungathatha umuntu umfake endaweni angafuni ukuba kuyo uyabe umnike isigwebo esizimzwisa ubuhlungu kakhulu. So ngenxa yokuthi ababi vele kabafuni ukuba sezulwini uNkulunkulu kwenzela ukuthi bangaphili impilo ebuhlungu yiko kuzakwenza ukuthi abachise ukuze abaqede ngenxa kuthiwa nini nanini kuthi ukuthi baza kutsha baze baphele hayi khona ukuthi bazaqhubekela phambili besitsha kokuphela lapha baphelela khona kulapho kuphela khona umlilo uyachabalela suqede. Siyabonga mfundisi. Siyabonga. uNkulunkulu kufanele adile le ndaba yesono. Iphele lapha esiqase khona. So uthando lwakhe ludinga ukuthi ahloniphe ukukhetha komuntu munye ngamunye. Ngoba sikhuluma kunje akula muntu oza kuyatshiswa engazange atshelwe. So kathesi wonke umuntu uyatshelwa so okhetha uyabe njani ezikhethe. So uNkulunkulu uthando lwakhe kalumvumeli kubamba umuntu ngamandla. Njalo igama elokuthi forever esikhicho njalo kalitsho ukuthi kuya ngokuthi liyabe lisetshenziswe ngapi. Alisho ukuthi phakade lisho ukuthi isikhathi esithile kusiya ngokuthi okuyenzakalayo kubekelweni ukuthi kuphele nini. So umlilo lwana ubekelwe ukuthi uchisa abantu baze baphele. Abantu bangaphela umlilo usuphela. Bafundisi siyabonga balaleli. Umlilo kawenzelwanga wena lana. Kunjalo mfundisi. Wenzela uSathane lengilosi zakhe. Kodwa abafundisi bayasitshela ukuthi ukukhetha ngokwakho. Inkululeko yokukhetha inkululeko enkulu enikumuntu. Namhlanje khetha ukuthi sonke mina lawe sibe sembusweni kaNkulunkulu. Asidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifananayo. Inkosi libusise. Siyabonga.